Mubunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu narombete akari kuringaringa miario bicishingi tiga ya GAF akini kenda kuromba mbia cia thirikari akiaria kibesha na check ya GAF Teresia Chogoria Mwimbi na Gangana ureti akari gushuwana na Uwezo Fund na utethio unge kumakirio bicia abunge na menereti abunge ni kobithania umenyo wa utethio uria akari maomba kugwata runguru wa obisi ciao. Martin Mugambi atumenyithie. Ari ungete chigo mbunge kia mara muthenya we munthi kunyagia macheki ikiri ikundi mwanya mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ari uga kari na nkinya ikundi kabiringaringage mobichi mara mange ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nontu gutire no bichi tari na mbecha cia ikundi twa yake yonka. Sonto batie kugaterere wekundi yokera no Susan Ngugi Mwindu we Mwekuru akiuneka ko Susan Ngugi Mwindu akiona ke Susan Ngugi Mwindu akenga tumoro no Susan Ngugi Mwindu abai kana dururinga ende nkage tata Mubunge Mwindu amberia wandia Chogoria arathongira wandia Mwembe na kurikiria kiri wandia Ganga akiugaga wana thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na rwangiro rarobateri kwithirwa rugithetheria na nkinya gukiria ikundi na kwogua na kuga kuringaringwe. County government yongo na department ya gender, children and social development. Ndio tuenge bakiuga ntikugurira ekuru baba gitange magoro ngantigura wheelchair abai moro Mwindu aka milioni aka kamwe na kwena Ministry of Gender, Children and Social Development era batiru shugurika wheelchairs ashugurika ikundi nkugibora ndale MC ikundi bya rumangirwe ntobya saruni na mbori na ngombe hapa na pale ukabituge for example tim tonko guta ukabituge Murang'a kwa Kang'ata ekuru ba koru ngombe na mbori ukathia Meru ntoka wira Mwangaza ingombe imbio si ikundi mbio kiongera ugite mobichi mabunge ndeni ya nthiguru ya Kenya na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi wana momari na mbecha kithumba taino ende kabarute ntheto ino weru ni kenda kariba umba kumenya mbecha ira babateri kwithirwa bagitetheka na cio ta ikundi milioni so botora ikundi tugethate thilonka bo ikundi 35 kama mtu akuitha pesa sienu ikiatikwenda kumbura Bokwande na 6.5 million MP na 188 million. Aya ko pomori mbia si Uwezo Fund si athire ku. Pomori Youth Enterprise Fund ya athire ku. Pomori Women Enterprise Fund ya athire ku. Na county ni baba ngina baba ori mbia si agenda, children and social development si agitirata si athire ku. Mtu akibwera bugagera Susan Ngugi Mwindu, Susan Ngugi Mwindu kiraita nogoro tutafanya kazi. Muthia rikiritie na kuga gicigo mbunge kia marano agikwenda gutindikwa kenda batiga kuthia kuthugura motungata mwanya kiri icigo mbunge bira bingi. Prison mara tuna prison. Chukamba ngombe na prison Kadhwana, Tharaka na prison Marimanti. Mara ndo gato chwero prison na tio mara ndiro nku ganto bagwata ndo take watu ende ndo batina prison boti gwata ndo batina prison ende nkaruta makosa hata inore menka watero aga ngambiro ndo mara ende nkaruta makosa ndi watu ndo boti prison mara kana wenda kumbora gira mtu ndida iko ndo boti prison mara musindanganyike momero ugire mutanirwa kwene atibanga banga waboya ona mumarana tanirwa kwao abanga bangwe bwe na wadiaro kero ukethera mtu gutaura na kimwembe ogore mu mudambe ukethera mtu gutaura na kimudambe watharaka werwa ya ukoba ina twano kama bokwerwa wadina ko ngora mabyo kama bokwerwa mtu natanirwa ko kenda bangwa bwe. We want Mara to be self-contained like other constituencies. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.